Kanti niyovuka nini bafowethu? Kwenziwa yini nanihlale nibona izinto ezimbi ezintweni ezinhle? Sathi sehlelwe indaba enkulu eSouth Africa noma eAfrica kodwa sangabona salibela ukuyicokofula. Indaba ningababazi ukuthi uShembe uthemememeza ethi uyaphuma umhlangano obheke eKenani ngomhla ka5 January ama-stores lawa adayisa i-first aid equipment whatever you call it, ama-bandish nalezi zinto ezenza ukuthi kube kuhle nje umuntu mezo exercise noma azoba njani ba-overstockile ngoba bazi ukuthi ama-Nazareth azofika asideplete leso stock kubooste i-economy bathola ama-bonus nabasebenzi balale bedlile emakhaya. Indaba ningababazi ukuthi uShembe methi kusasa ethi umgido abantu bonke kusasa. Indaba ningababazi ukuthi abantu abenza amambatha imbatha lilinye lileqile ko-15,000 kuyalena. Indaba ningababazi ukuthi mayekhiphiza uShembe ethi umgido abantu bonke kusasa. Kukhona ama-Nazareth azofika ezothenga amambatha, odayisa amambatha uzokwazi ukuthumela ingane esikoleni akwazi ukondla umndeni wakhe alaledlile naye ekhaya. Indaba ningababazi ukuthi makuzoba isabatha lama-Nazareth njengoba eqe kuma-million nje uthi uShembe endlini yesonto eParadise noma la sisontela khona sama-Nazareth uthi akangeni umuntu uma esebhajadisiwe ngawugqokile umNazareth. Indaba ningababazi ukuthi upromotha ibhizinisi labantu abenza umNazareth ukuze balale badlile emakhaya. Anikubabazi ngalokho ngoba nendwangu ithengwa khona le South Africa. More than millions and millions of South Africans ama-Nazareth aya-order athungisa imNazareth kubooste i-economy bantu balale bedlile ngoba uShembe sekhiphize ethi isabatha wezani sodumisa uNkulunkulu. Anibabazi ngani ukuthi ama-Nazareth manje sekungene into yokuthi manje sekuyafaniselwana kunento yokuthi manje isabatha la namuhla bese kanjena. Anibabazi ngani ukuthi lama-Nazareth azosuka athungisa kumuntu obhizi othungisayo athungise lo muntu azotsemkhokhela laledlila akwazi ukondla ingane kodwa ngoba ejaha ukuyakusha. Anikubabazi ngani lokho? Nasenibona izinto ezimbi nje kuyo yonke into enhle uShembe ayenzayo kwenze njani vele? Anibabazi ngani ukuthi uShembe mayesethe uyavala umhlangano izinsizwa zithi ziyokhetha ebhentsini ziyesipholi noma la khetha khona nale kuhlanganisa khona. Anibabazi ngani ukuthi labo bantu banendlela yokuthi sizogqoka kanje njengoba siyakokhetha noma kodwa bathi sizogqoka kanje kumele bathungise. Lo muntu othungisayo uzothola ama-order in bulks alale edlila akwazi ukondla abantwana bakhe athumele ingane esikoleni. Nalabo abahlanganisa ngokunjalo kumele babe imvunulo khona oyidayisayo ozolala edlile anibabazi ngalo. Asikakosho ukuthi uShembe usukumisa ishosho izinto nje ezisithinta sizibuke ezithangible. Indaba ningazibabazi lekhona nilibele ukugxeka. Anikubabazi ngani uShembe uthobekile akakazenzi into ephezulu noma ephezulu. Wezwa ukuthi uhulumeni uthi umuntu masena 18 kuthi umnyaka wokubalika lo wayesethi kuleli bandla lama-Nazareth umuntu akangacelwa akangagana akangalotsholwa eneminyaka engaphansi kwa-18. Anikubabazi ngani lokuthi uShembe uyacomply nama-rules and regulations of the anikubabazi ngani lokho? Ngeke bafethu anginazi mina senigxeka yonke into njani kahleni bafethu. Yibabazeni into enhle sehlele eAfrika ungeke indaba enkulu kangaka niyiboni.